Ia, viele atua nei tu la fiafi. Paaptai fo ile lofa o le atua, fai fo le tātou. Si le whae lumo nu, ai leo tua nu. Ia, o le kalame le nei po le o nanga le nei, a le klopo, a le Emperor for Christ, ia, por so atau, a mo kiriso, ngā lue whaatasi ai ma le Global Kingdom TV channel, ia, ile nei a fiafi, ala utaita ina i tātou se talo. Ia ona amata i leo le tātou por kalame le nei a fiafi. Tātou whāteitele ta mai lo walofa ma lo wanga le nei. Lau taita inga ma lau pui puinga. Pai e fōi na mātou whailoa i fia ma lo watunu. Sai ma le nei au nanga ta mā. Mātou vana au, no nganga pa ia lau whaau unga. Ia te mātou le atua e whai masui. The Global Kingdom TV channel. Ia wana por kalame whai. Pai o le nei tau sanga ta mā. Pala au lau whaau unga, i le wha longo a lau whanau. Ia tū mau ia te oile vi ingo na o Yesu. Amene, amene. Ia le suafa manu malo, Yesu keriso ia oe. Pa ia masui. Ia mātou te ofo lofa mwhaatalo whatua ia te oe sa moa. Ia lava se meo e maua mai ene nei au nanga. Ia e whaatalo whaatu ia te oe le suafa manu malo. E le whangaloina le lau o le tala le leo na tūlanga wha lupe lupeina. Wha talo wha tufoi le tāpo inga mau o sea mātou e kālesia. Ia Samoan Pitone, Samoan Assemblies of God in Pitone. Ia suwail sunga le whawhengainga ma le whaltua. Ia mai awa oka ma nu fau. Ai mai se fau ina yung mātua malolo, manu malo. Sunga le whawhengainga ia awhele, fonti awhele. Ia masio mātou tina, ia whelila, fonti awhele. Paapteitele ale lua titalo. Kai le lua tāpua inga. Ia le ua o mai le toiaso nai momoa. Ia tusai malenei au unanga. Ia ale Emperor for Christ. Ia por so atau mo kemiso mai Wellington nei. E le whangalo ina fo ia nai usoa au auna. Ia whiuma. Basile fiti ma le whetua ia ana. Ia ma le tāpua inga iwe mau. Assemblies of God. Ia me se foi le afionga ngā tasi ia lale ma ali tasi mai Brisbane ma lor ngā luel nei tu sanga ia lewa whai watu Wellington le tātou au nanga ia tu maupea ia te ia lona vi inga e wha vau pata patalo whatu le aingo keriso e lava se meo maua mai ele nei au nanga ma lor soi fua ma lor langi ma o so fo i matua whawhine ai la atalatu le por kalame ale Emperor for Christ me Wellington ia i se pese ia o nai pese ngalava o Christmasi ia wha popo ia i male upo le tua ia awale toea maftanga ia po le toea awaunanga le nei ia ale Emperor for Christ me Wellington ngā rue whantasi ai male Global Kingdom TV channel ia na polo kalamwhai ia tātou pese pāmule mole le poto a file mu popula mai le fetu. Poto file mu popula mai le fetu. Walonga mai pesena angelu Tamana fana mai Etafia mai Le tupu le ua Fio mai Le poto file mu Opula mai le fetu Walonga mai pesena angelu Etama wafana mai Etapia mai Le tupu le ua Fio mai Yesu
Paamanoa loloto, tena leti apolo, pepe wafana mai etasa loto. Walule malanga ile ala, talu ile no foanga, talo faua tena lawa etangata. Le aise amanoa, la mona le faanoa, peta ile fale o manua manoa. Walule malanga ile ala, talu ile no foanga, talo faua tena lawa etangata. Le aise amanoa, la mona le faanoa, peta ile fale o manua manoa. Yesu ele pepe wafana wai, leo le tanga le aua amai. Paamanoa loloto, tena leti apolo, pepe wafana mai atasa loto. Yesu ele pepe wafana mai, leo le tanga le aua amai. Paamanoa loloto, tena leti apolo, pepe wafana mai etasa loto. Pepe wafana mai etasa loto. Pepe wafana mai etasa loto. Hallelujah. Amen. Ia o le tātou tūsi pai tau rinei a fiafi. Ia o le tūsile a mātai o lona matau pue lua. Ia lau whai tau ina whai upe lua, ma le whai upe iwa, ma le whai upe spulu. Ia e tūsai ma le tātou a por kalame nei a fiafi. Whai upe lua ua whaapea mai. Po whea o iai le ua whanau mai o le tupo o tangata i uteia. Awa ua mātou wa aia lona whetu i sae, ua mātou o mai ai e ifo i a te ia. Pa mai whai upo iwa, ma whai upo spulu. Wa lātou whaalongo atu i le tupu. Una lātou o ai lea whaauta foi. O le whetu nei loa e lātou i sa sae. Ua mua atu i a te lātou. O ina tū mai i lunga o le mea ua iai le tamaititi. O lātou loa le whetu, ona matua fia, tele ai lea, o lo lātou fia. O le tātou whaasoa nei a fiafi sa moe wha e puina whaapea, ia o le mafua anga na whaali mai ai le whetu. Ia o le tala masani e pe o le tātou whaalongo iai, ia o le malanga le au mākoi, ma mao ia le mea na malanga mai ai. Na mafua na malanga, o na walatou loa le whetu. O le wha moenga la, e fia o mai i Jerusalema, po i Utaia, po Israel. Le e whesilingi ai e le au mākoi. O whea le mea o whana wai le tama. Amen. Ai peila o na iai le tātou au tu, o le mafua anga na whaali mai ai le whetu. O le tātou tusitala, o le tamo o māteio, o le winga o le upu māteio, o le mea lofa a le atua. O le singo o māteio, o levi, o le winga o lona ingoa, o le soso. Ai o le mafua anga lea na whaatatia ai, e i lātou na whaasoloa, ma whaatatia tusi o le tuspa ia, ia le tamale o levi e soso, e whe so tai, ia la ua ma le whenga inga tuai.
e pego se aula lau papa. Kua whao ngā i mātai o ai leo mātai o le tusi na mua tusi e le whenga inga fau. O le tusi na mua whenga inga fau o Kalatia ia ma reko. Amen. Ai wa mai el aula e la tona whaatatia o le korona ko la the books ia na whaatatia le tusi lea ona iailo na tau e so ma le whenga inga tuai. A o le ngata foi lea o le mea lofa a le atua. Amen. Ale la tātou sa uni foi nei baia so polea baia. E wha ma natu le mea lofa na foa i mai e le atua ia te i tātou. Amen. Patu ina leo se fesili po ani mafuanga na laina fa ali mai le fetu. E lima lana i mafuanga se o tātou mata iai. Ia pole aso na tāhua mo oe moa. Ia ma tātou wha manatu ai le pepe o Christmas. Ia po le pepe o whanau mai mo i tātou peo na pepese a neilau le au whai pese. Amen. O le maanga mo mua. O le mafua anga mo mua na whaali mai ai le fetu. E whaatau nui nai le upu po le awhionga le atua. Amen. Se ia whaatau nuina le awhionga le atua na whaailo i oile no mera i lufu whawha e pasuma le fitu. Le whapea na alua e le fetu mai ia Iakopo. Lona wingo le fetu e whaatatau i le aingo Iakopo. Le anga o le antali o Iakopo le tamalea. Amen. O le mafua anga lea na whaali mai e le fetu ono le upu o le atu. Au Yesu foi o le upu o le atu. Po i o le upu. Amen. Iei le mafua anga ia na whaali mai e. Amen. O ia o le upu leo le a whanau mai. E hao na tātou whamanatuina. Amen. Lona lua. Te ia tātou loa lona whaai le fa mai ele tātou tusi paitau. Sena mātou wawa ai i le fetu. Tau mai le ia te mātou. Oi lea la ua tau nuu le fionga le atua. Lea la na laina o le au fai le a foia. Le au makoi. Amen. Ma mai le Yesu, tau te loa whaai longa. E tātou te le loa le taimi ma le aso e fio mai e. Ai whaafitai foi. E le i muli pe sa pe alu le whai ngā malanga. Ia ona o le whaai longa o le tupe. Ai tātou mata i so se taimi wha manatu ai le Christmas. O le tele o tātou tupe whaalu. Ele na o Australia. O ele na o New Zealand. Australia male lalo langi atoa. E whaalu le tupe. Ua whaamua le tupe. Amen. E whaalu e whaatau ai le mea le leanga. A o le nganga le fsiringia. O le mea o tele le tātou nau le whaalu le tupe mea ia. Ai ngalo ai ia te oe le whaamanatuina o le pepe o pe tele ema. Ia po le pepe o Christmas. Amen. Ia te oe maa. Tau tala foi whaelonga mo meo whaalinga ma miti. Whaapitai le atua i lana tainga. Tai mai ai lau whai ngā malanga sa mo i le opu. A le atua i pe o na tātou whaalongo ai lea aso ma le aso. Pape nā foi na ngā lue au na le atua e fola le opu. Moi o ina le opu. Le anga e tupu lau whātua i le opu o le atua po le awhionga le atua. E tupu foi la mātou whātua. I le tau longo mai o lana awhiong. Amen. Ale mafu angale na whaani mai e. Sei whātau nuina le awhionga a le atua. Ea, e whātatau ia te oe, whātatau ia te. E tupu lo whātua, tupu lo mātou whātua. I le tau longo mai o la awhionga a le atua. Lea se whailonga, ta ina mai ai lo ainga i le nei tau sanga. Lea se whalinga mai a te ia, lea se awhionga le atua mai a te ia, ta lima ta ina mai ai lo ainga. Amen. Whaafitai pe a tātou whaatanga le upo le atua, whaatanga se whalinga mai le atua, e ta ina ai lo ainga. Amen. E leo upo tangata. Amen. E leo ni upo tāpua inga mani tali tonunga.
Au le tāua i o le tātou whaalongolongo i le upo o le atua, tātou sa ili i le atua, po le ase whaalinga. Amen. Bi ia leli ua tai mailo tātou so i fua mo le tātou wola, tātou au ia mai ele, nei asa whamanatuina foi. Na hanga i atu mo le whamanatuina o le aso fia po le aso whanau o le tātou wali. A mato pese atu le pese po fea ea le pepe ua balo ia. Amen. Pe on fesilingi ai le au makoi. He rota fea o iai le tupu. Fea o iai o whanau wai le pepe. Amen. Ai ma na ia whai unga o pese le la mato po upo le pese. O lo loto e sau whanau wai le pepe i pete le. Whamunia mai le tua ni ia le li. O te tau tino atu, ua loa na
loto e a fio ai. La lola nie e te fesili e a te ai. O te tautino atu, ua loa la manai ai. Lona whana umai, o mai atali sa pai, mai a loto e a fio ai. Ole fale o manu, ole no foali. Faatu sa ole loto, ua fio ai le ali. Amoi a se ana, o soi fua ai te ana, le pepe o le kirisi maseo o le ngatana. Ole fale o manu, ole no foali. Faatu sa ole loto, ua fio ai le ali. Amui a se ana, o soi fua ai te ana, le pepe o le kirisi masio o le ngatana. E la lola nie, e te fesili e a te ai. O te tautino atu, ua loa la manai ai. Lona whana umai, o mai e tali sa pai, whaanga mai a loto e a fio ai. E la lola nie, e te fesili e a te ai. O te tautino atu, ua loa la manai ai. Lona whana umai, o mai e tali sa pai, whaanga mai a loto e a fio ai. Whaanga mai a loto e a fio ai. Whaanga mai a loto e a fio ai. Nare mafua anga na faali mai ai le fetu. Lona tonu. Ka pena ai le fai ngā malanga. O le mana fua le fai ngā malanga. Awale anga na sa ili le au makoi. Na lato sa ili perfetanga. Na lato sue i perfetanga. Na lato ta pena po a fea e whaatau no ina ai perfetanga. Ai no whaali mai le fetu. Amen. Na tonu ai loi lato manatu. Wa tatau la una o le fai ngā malanga. Ele o se mea whai ngō fie le tāpena ina o le whai ngā malanga. Ele ngata e whahalu tupe. Amen. Ai tātou mata foi ma vai tau le taimi neo Krisimasi. Tō se taimi o Krisimasi.
O le taimi le sili ai ona tau mata pasese. Tau mata mea uma. Amen. E le se po ulalo. Na ona fai mea mai lunga. Amen. Hallelujah. O ta penanga fo ilan fai ngā malanga lea. Lea ngai mamao le mea no mai ai au makoi. Ai wa fia wa faali mai le fetu. Amen. Wa tasi ai lo, wa taula na ta pena le malanga. Amen. O le fai ngā malanga, e fia o e sa ili, e fia o e ifo, o le ata o le tapua inga. Amen. Lau fai ngā malanga mai le amatanga o le nei tausanga. Le la fai o le tau fai ngā malanga. Amen. Sa tātou nau mai ma sa ili mai se iao o ile fai ungo le nei tausanga. Amen. Ke loa tātou te fia mo oli whaftai le atua, whaftai ta mai lau tai malanga mai le nei fai ngā malanga. Ai ai fo ile malanga le maliu mo le oti ono whalawe lave, le ngata i lea, ia o le loi mata malingi, la ngona le rama ona wa, wale taunu mai nisi o whai ngā malanga. E whaftai atu, oe mai mā tātou, ua whaita wina whaatasi tātou, mai e wa, nā tā pena e whahi watu le tātou whai ngā malanga. Whaftai tā pua inga, anai a tātou mātua, whaftai tā pua inga, anai a tātou au auna po whawhianga inga. O le tau titalo, e ngata i leo le tātou anga pongi i le atua. Ina ia, sa tātou loa i whailonga po le whaalinga mai ate ia. Po le upu mai ate ia, sa tai po lau mai ai le tātou whai ngā malanga. Amen. Tātou mata i ai whaftai i le aua mākoi. Amen. O lātou noto e uia ina mamao e o mai fo i sa ili, i leo mautinoa po whea pauale mea o le vava, ai i le langi i le whetu lea wa mai le langi. E tai fo lau le whai ngā malanga. Amen. Whaftai sa moa i lau whai ngā malanga le nei tausanga. Ia mai se fo i le au whai ngā wenga Global Kingdom TV channel. I au auna, ma whaletua, o le ainga o Keriso. Ia mai se fo i le por kalamea le Amapera for Christ. I uso fo i matua whawhine. O au auna le atua. Sa tātou fo lau mai le lei tausanga. Whaftai o le atua sa tai fo lau mai. O le whetu lea matau lia foi mai whaalinga. O le whetu au e whaatusa ia Yesu Keriso. Sa tai mai lau fo launga ma le tātou fo launga. O le vi inga lea e whaafo i lea li. Amen. O le mana onga o i o le mafua anga lona wha. Ina ia. Ke alofa ia o tā pena, e tatau o na abe. Hallelujah. O me alofa ia o tā pena, e tatau o na whaatau nuu i o. Amen. I le tupu wa leo mai sa ili le tupu. E leo tā ua mai le tuspa, ia peto tolu tangata. Wa le tātou te whaita watu iai. Po le mea e sili atu mā koi no mai. Ai ono o le whai ngā me alofa e tolu me alofa. Lena tātou loa o e tolu la mākoi. Tanga e tolu me alofa. Amen. Are maingo me alofa. Kei launa tātou ki pese ai le aulo. O le pulu li pano. Ma le pulu muro. O tau no le whai ngā malanga. Amen. E le tau no i o se whalitali malo. Tā lofa, o te ena mai whalitali malo. Sa ili mai whato a maua i le whale o manu. Hallelujah. Ta tala leo le mea lofa mua e mai o le aulo. O le ata Maria mai o sefa. Ia a wha longo mai foi manu. Ia o le tama lea. O le tama lea, o le tupu tama lea. A le whanau le whale o manu. Amen. O lea. O le manu e mawai sau whaspovi. O le manu e mawai le suasusu.
O le manu lea po le povi lea iai pa wan for the povi. Amen. E mawai po le sisi lea tātou te fia e ai ai. It's a source of everything. Lea ua whanau mai le aulo. Lea ua whanau mai o le tupu tama. Amen. Ka tala mai le mea alofa lona lua. O le pulu li pano. O le tama lea. Iosefa Maria a whaafonga mai manu. O le tama lea o le atua le tama lea. Amen. Wai tele tali tonunga. O le peni o le atua. O le api le atua. O le ipu le atua. Amen. O nisi foi tali tonunga. Na le toa lua atua. Amen. Ia o nisi foi tali tonunga. O mea uma o atua. O le mea foi a sili i ante o lo atua lea. A lea wa whanau mai le tama lea o le ato o le puru li pano. O le tama lea o le tama o le atua. Toi tala mai lesi mea lofa. Ta lofa mai o le pulu muro. Amen. Iosefa ma Maria e tatau o na maliu le tupu, maliu le atua. Amen. O lea ta manino le au mai i mataulia ina uanga sala a tangu ma Eva. Na oso lea fati mai lau o le mati. Na matua le fia le atua. Aisea, lango mafaufonga mtali tonunga e leo le finangalo leo le atua. O le manua. Na feoso fai solo i lea mai mea. Amen. E le isala le manu. Aya, aina tango le atua mafasi le manu. Ona mai leo le pa'u le manu. Fai ai lava o atamu ma Eva. Ai a mai le toto. Ua fai mau fiufi o la ngasala. Mai ai le whengai ngā tuai. Se ia tau mai i le amatanga le whengai ngā pou. Ana le maliu Yesu. Amen. Ele fo ia le whawhita uli lea. La mena avei o le whale o manu. Amen. Ia nei whapea mau whawhita i manu. Ia langa a whai po ia whaisau whangwhao. O masani tātou i whangawhao iai, ni atunu o le pusi, o le tai whao sei tūlo. Ia lesi e tala noa, ia o lai peia e tala noa i le tangata, leanga ea, o lana mea, o le whangawhao, o le mea pele ia. Whapena, se iame se whawhitai, se iame foi se whamalo, men, amen, ile pa o le manu sau, fufi ai le tangata angasa. Ilona toto sa ufi ai le angasala. Amen. Ai abe o whawhana wai o seia. Kei whaamuta ai le tāua ma le au ngā. O lea, o le pa'u o le manu lea sa ufi ai le angasala tangata. Ka ofi ma whaamuta ai le tāua ma le au ngā o le toto o le manu. Sa ufi ai le angasala o le tangata. E sau Yesu wha ofu i tātou lona i lana a miotonu e tau a miotonu wina ai le tangata angasala. Amen. O lana, o lona toto e mama ngalo ai le tangata angasala. Amen. O mea lofa ia na momoli o ai o le ata manino o lona lofa tu noa. Amen. E ese le tala mai a Mateio, ese le tala mai a Luka. Amen. O Mateio, na tai mai ma koi le fetu. A o Luka, na o mai alo ia le aupa ia o angelu mai le langi seia, sei momoli mai le tala le lei. O ina ave iai. Na ave ai leo ma moe. O le leo manu. E o mai leo manu, ave yo, fa mai moi. O le tama lea o le leo ma moe le lei. Lona lua o le tama lea o le leo ma moe sili. Lona tonu o le tama lea o le leo ma moe sili. Amen. O le mafuanga lea o le amai o le mea lofa. E tatau no o le mea lofa. E fa mai lea tua o oe ma o lona mea lofa langa o le winga leo le tama le ingo ma teio o le mea lofa mai le tua.
Awa whapea labo na lofa mai o le atua. Pua ina mai eilo na tali i totas. Ina ia le whano se ta se pātua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaamaba. O lo soifua peo na pese ai. O tātou ola, o le mea lofa sili lea. O na mana o nia e le atua. Aisea, langa e le toi o mai angin. Awai, a o oe, o le pale ligio ngā luenga o oe mai mātou. O le pale ligio ala ngā luenga mamana. Ea, e whaia lona whina ngalo, i le lalolangi, e pei o na whaia i langi. Hei me, nā tātou pese mei, pese le alalanga ia, pe pese fia, aisea, le ua ave me alofa. Aleluia. Le ua tā pena lau me alofa, tā pena tātou me alofa, o lo wola mo le tātou, lo soifua mo le tātou wola, tātou te whai me alofa ai, i le li tātou alalanga lolea, ma pe pese fia.
Nari mafuanga na faali mai ele fetu. Muamu muli polona lima o le faamisiona. Amen. Whaftai le au makoi ina ua taunu le fale o he rota. Amen. Matau lia o leo mai e fia o ile mea le whana waile tama. Ngata ilea, se wha o mea alofa ia la tātou tala noa i o ri tama. O le lātou wha misiona lea. Ina ia whātau nuu le lātou wha misiona na leiona o mai le nuu mamao. E mamao. Mamao tele le mea na o mai ai. Amen. Elei whawhetai le au makoi. Elei whawai ai lātou. Awa ana nofo i le pale o he rota. Ta lofa la. Ele tau nuu le whai i le whaamisiona. Amen. Whawhetai lau tāpua inga sa mō le whaamisiona le nei al Global Kingdom TV channel. Ai maise por kalame ale Amapera for Christ. O le soa tau mo ke riso mai le amatanga. Ale wai umai wa whaifo mai nei. Amen. Le lupe sa falele ono le fina ngalo o le atua. Amen. O le whamisiona le ale au mākoi. Mataulia na ngalo le fetu ina wai o le fale o herota. Ai ina ua o ese ma herota o na toe ba aia leo le fetu. Pamaia o na pātupu ina leo le lato fia pia ma le ori olis. O naisea. Se whātau no ale whaamisiona nā leina o mai. Amen. Na tau no yo momoli me alofa whamaia na toe whaali i aile miti aua nei toe po i le ala na o mai ai aia. Ai sui le ala. Te loa a ta ina i tātou e le nganga o le atua po le whaalinga po le whaailonga mai le langi. Amen. O lona nganga foi e whaai wina ma wha fia ina i tātou. Ai whanau mai le tama lea. O le wha misiona lea na fio mai ai ea. Se i whātau no le fina ngalo o lona tama. Wa fio sa ili le langi e leises. Sa ili laloifo le lalo langi e leises. Sa ili fo i le langi e leises. Si leo lona lima mpate atu i lona tama. Whai ia se tino moa, se i o walue, whai a lon pina ngā. O le wha misiona le ngā wenga Yesu lea na sau e whai. Se ia, aua ni whano i tātou, ai a tātou maua le ola e wha mabau. Amen. Me ia le nei tū la, whai mātou masui, o le Global Kingdom TV channel i lana porkalame maana fuafuanga, mai le amatanga o le nei tausanga se i o mai le po whai o le nei. E whai ua i ngā luenga whai. A le ngata fo i leo le porkalame, a le Amapera for Christ, ia por soa tau mo ke riso e momoli atu ailo mātua nganga whaafitai. Whaafitai tele lava i le ainga o ke riso sa whe muli tai i so se au au nanga. So se porkalame, momoli atu le nganga o le whaafitai. Momoli atu le nganga o le whaafitai i le tātou CEO, le sunga le whaafengainga ia Mike, ma le whalitua ia Sarah, ma le nofo alo, ureta whaafitai le titalo, whaafitai le lotu tele i le li. Amen. Whaafitai fo ia manoa, na tu ina mai le Amapera for Christ, mai William Tony, tātou te ngālu lue whaatasi ai le nei tau sanga. Le a fo se tautua le au,
ausa matua whawhine, amen, e tusa mara tātou ngānu wenga whai, ia whamalulu atu. Hallelujah. Whetai atu po I tātou sponsors, I lātou uma o lo lango sua I au nanga Global Kingdom TV channel, whawhetai atu le tau pito lau. O le talo CEO por sunga whawhengainga, ia matua whaamani atu le atua I tau pesinisi. O mori atu foile nganga le whawhetai, nei o mātou au auna, nei o mātou a whawhengainga, tunga ia mai ava oka mal fantua ia no fou ia e mai se foi pitone sa more Assemblies of God nei o matou matua malolo manu malo a pasta afele fonti afele mas o matou tinai afelila pa fetai tele ai le tota po inga pa fetai le tota talo e mai se le lo le kalesia amen pa fetai pitone le tota talo Whawhitai mea oma sa tui nā tuai le nei au nanga mo hia malona malo. Alo whangia le atua, tai atu tātou whai ngā malanga se o ina whai wina le nei tausanga I le manuia ai tātou whale atu le fia le tausanga fau. Moli atu foi le nganga whawhitai na iuso au auna sa tātou ngā lue le nei tausanga. Tunga ia fiu, wa silifiti ma le whalitua ia ana, ma le kāle sia iwe mouth. Ai mai se fo I le fionga le ngā ptasi ia lale, ia male whalitua ia li tas whawhitai li tātou ngā wenga le nei tausanga. Ia tū mau ia te ia le bi inga, le ase tātou tautua le a wau, wha atoa mai e le atua no whangia, sa ungiatu Christmasi ma le tausanga fau, ia tātou maua se Christmasi pia, ma se tausanga fau manuia. Amen. Doi mamoli atu foi le nganga whaapitai. Le tua le vai. Au nai leo sai a soalo. E o sua te lea. Sunga le whawhengainga I Daniel Malfaltua. I le Carpenter's House Assemblies of God I Salts Valley. Ia e mai se foi na I matua malolo, manu malo. Le loalo le kalesia whaapitai le tautalo. Whaapitai le tauta po inga. Ia alo whangia foi le uso e aso alo iai o ia Samoa, ia mau se Christmas fia mas tau sanga pau manuia mai a te ia. Amen. Le a whai ua tuai le tau whai ngātua le I'm a para for Christ mai Wellingtone, ia toa fi le mu le po manu ua malolo. Amen. Le ase se, le ase foi se tau tua, ua le tau tamali a te oi Samoa, ia e matua atu ina. Amen. O le nau ta inga por kalame la Emperor for Christ. La to so tau awai te ngā lue fantasi ma le Global Kingdom TV channel ia tātou sao manu. Alo whangia mai le tua ia na polo kalame uma, ma fuafuanga uma lo ainga mo tātou ainga. Ia tātou maua se Christmasi fia. Ma se tausanga fau manuia mai a te ia. Toa file mu le po, manu ua malolo. Amen.
Manoa malolo. Lesa bili wani malu. Kupula le fetu. Uafa ilo amai. Uafana Yesu. Osana, Alleluia, uasoe, ualetuku. Tanto moya atu, ile tupu mamalu. Ile fale romano manda tua salve alofa ole pepe fo Osana Alleluia uani utino ile fale romano mama tua osambe alofa ole pepe fo Osana Alleluia uani tino lelo Osana Alleluia uane tino lelo. Alleluia iele atua le leia fiaf e loa fa e wina le tanto por kalame le leia fiafi ala to usu blank le mu maile to file mu ala tu inatu le missionary ele to fine ya lise ya nante fa e wina le tanto por kalame le leia fiafi fa mole Ia oilo mātou sama. E whaamanua atu mātou langa ia tu oile nei awhia. Alleluia. O oile tua soifua. O le whanau mai e whale o manu. O le na maliu mo e mātou le tangata angasa. Thank you. Whaasaita mai le mea alofa tāua o e whawae mo e mātou. Alleluia. Mo le lalolangi o le tupu sili. A wonderful counselor, a king of kings, and a prince of peace. Father, we thank you for the gift of your son. Papatai fo ile tuatama, ile avanoa e whaanga ina o mato nei tangata. E moli e o mato langa e vea ma mato me alofa e tupu o tupu. Father, we thank you for the privilege and honor that we get to preach and share your word online to all four corners of the earth. Amen. We thank you, God. We honor you and bless your name. Matote talo e whaamanuia le tua, i lau whanau o mafuta mai le nei a fiasi. Semana o malino ia te ilato, ia pai atu ai lo nganga le tua tamai, e whaamalo lo i me mana uia e whaamalo lo. Ia e whaamalo si leo man o whaamai vai.
I e whaamanuia ia te i hato umanawa. O mana o mia lau fisosoani le nei ia. O te tala po e se tasi o te tala i nātulo na lota mo o e sama. Ina ia e a fio i ai. Ma e whaangaina o ia a vea ma mea alofa sili mo o e. Le tui nātu ai o lona ola ma lona soifua mo o e mana o tau tala i lei. Ia e whaamania le tua e sauni atu ai. I le whaamana tuina o le whanau mai o le Mesia. A le tua sama o fuafuanga uma o te toi o le Naipora Kalame, ai me se fuafuanga le Global Kingdom TV channel. I ela whaamanianga. Father, we honor you and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So a file mule po. Manoa malolo le sabili wani malu ugula le fetu uafayo amai uafana Hosanna, Alleluia, uasoi puale tupu. Tato moye foatu, ile tupu mamalu. Ile fale o manu Anajua o saume alofa Mole pepe fo Hosanna Alleluia uale Sino ole lo Hosanna, Alleluia, uale, sino ole loko. Pia Christmasi, maletau sana fo. God bless. Christmas. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Savai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062.
Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey sis, where are you going?